nakaliang kajonga runga syukwa ba nganyo jingtip na iyam in charge ba lano pat ya ka second installment bangin la ban implement no dingla jungi bangin implement ya ka second installment kan syonghi kata gabong fi men ne mo nga kwa baki member betul mun ke yeng ken yang sa copy ya kan guidelines malang nyembut ya kan guidelines ke 60 to 40% nginum la banyo ya ka second installment lan ka jing plat pisan ka yang joka ministry indre ka joka por pat na kaliang jong ka isinya sa syong mo nga sa syong ko isinya sa pan ya ki proposal na baro ki member jong ka yeng kebudan buram pan kata pan sa upload biang kan ka portal ke balabu da ka ministry but ni selaban pentrikam ya kan ka second installment. Isian Mr. Chairman sir ngako abantib na iyam in charge kay kata ka 60 but 40 Borom ya usang knor anang mod ki member ki barim kelap tip kita ke guideline mo ka guideline kelami na do ako ar 60 40 ke bomod ke 60 ke type dan ke dai ya ki water related scheme la kalong ki omba umdi ki scheme panchana bakum ta ter bakani ka antas scheme ka dai bat ya ki bamdei moi kom ki yang do bar snong yi fuat bakum ta ter te kumlong fi manan ngan sa nakaliang ke department jonga ngan sa tha ya ki officer mat penyo ikani ke guideline mo karpen ha kani ngan karpat diki bekenya penstop manja pulih nang ba kani ka scheme ko jungi kanum sakot sa mo matang ka lajan kod kani ka financial jong 15 Founders Commission nginang koi dong arfu kata udah di ka first installment nga karpat ba inya pulih nakaliang jakarta meg mo anga sa pha ikini ki copy kana mangin sutu nakamtaba kumno bangin purpose ki scheme batla dan kamro kilaban sim na kanyirap yang ki officer ka department itu jengkeli ka bakadu hi mo yo sha point of order shibit nama kani gede jengkeli ka ba lai jonga te nga syukwa bantip na iya men charge hoy biyong ba kumno bangim tip ya ka 60 40 ngitip ba ya kay kata ka 60 40% daka baburam ya pi handrei pa nga syukwa bantip ya pi ba kata ka 60 kadi kay ka 40 kadi kay la sayo ba pi tip ma pi kata ka we ti batsa ka we de nga kwa abangan bu jengkeli pi ba kidon kini ki contractors kumbasyong no naka constituency ka jonga baladep yo ya ka final work order jong kani ka first installment tang bapat omla ban pentri kampat ban implement bakiyong ba 4 la ngaku aban tip bale ba habakila yo ya ka final work order pat kim 4 la ban pentri kam le ban implement ni kani ka kam but sa kawide ngaku abangan kali le si bangayo ngandum yo syu bangan kali biang haju bet te ngaku aban kali ya iya men charge mo ba piong ya to ka 60 40 ba pimtip tingi ngitip khamha kai ka tight scheme kai ka tight tinga ko aban tip ipi ba ha gani ka jingkali ka bat kani ka jubab ka jongpi ka reflect tang ka tight scheme kam don ka antight hang ni te kat ba ka first installment jong ka tight ru la adep ban sanction ka first installment jong ka antight ru la adep ban sanction ten re menta ka stang ka second installment jong ka tight scheme but ka antight tinga ko ba ngan kelibale ba ka claim reflect ha kani ka jubab ka jong piru kudai shu let's say kalau don kiti bakla kiti kisam ke peladap danang pelaj ya ka pisa kat ba hakan dia ka web portal juga ministry of pancreas kampat upload kampat pedang kani ke sistem te milak ba kalau komputer te ka daw ba musim nala ban pencai ya ki scheme ke bakom kini ka ba hab ban upload haka app dena ta ka daw ba let's say kadang kajing Islam tengah kerpat ya iyam lanu kata ka apps kan trikam lanu kata ka apps kan trikam banyo ban pentrikam no ya kini kiskin di bangsa ta kadiga jingkeli ke jonga ka jingkeli ini ka apps na kaliang ke department ke jongi kadang ya work out pada ministry kita nak tu kan ni ki technical problem technical problem kebana kaliang joki officer bakun guru ki ini bari nak department jongi kita work out pada central government nak taban pentrikam ni ban ulong ni ban pentrikam bahaya di ka apps jong ni ka ministry na kani kada teng ngate namar kibu jingkeli hakapor bolong CM daladehi wat ia katuka abala expedite ru kapor belakut pentrikam ru ke trikam tik ting
Menta marsnuan ka isi ke bathamai bala thau isi da ka parti VPP kumno usiam ubarim ubo jekeli kelai kenika isi ke bathamai menta katar nang ya nang sibnai arbanai kumno meleran ngateng-teng siong bet kumno meleran peleran dalade mo kumno kim meleran te ki peleran dalade imat kiteng yo kani ke isi bathamai ka tip ya katukar kontrekam jong kini tip dina ka ikata kani ka pun perkhat nga na kani ka daw nga kentu ya kani ka isi bathamai em wat bania abhai katukar kontrekam jong kani ka isi ke barim keng jong kini ki MDC expedient wat bania abha nai pat reply nai pat chit clear nai pat dom phi ka isi ke bathamai menta hapur sikul sel em yet bania abha jai bet what you dom du bitar hakapor bagi ni ki MDC ki barim ki bu tingkli pi nai bitar tang bati telong bah ndal alam sakrwat hadiat kenang bakan ya tkat da pi krwat pat nei piru krwat sendon apo social media hadu bahkan daya leran sendon hakmat ju pertai bu ko gai namar bali kani kalong be kumba pentut kumba penwit kumba perkelumar jingmut ya kani ke isi bertemai nemar ngitip ngi pai babar khat ngitip ba uai usiam ubarim balai ubu jingkeli menta nang sedang ka isi temai no hatu der ba ubu jingkeli ya dia ha mano ba aibor pi penap jingriam ya no pi keli ya no pi kwa jubab na no ka jubab hi kadina pi ka jingkeli ru kadina pi ka ansar ru kali napi ka question ru kali napi nak takada ong ipi ki pai ba ka jalan ni ka jalan jungi kandai syuk raba nilong kumbalong mensuate do ong pi ka balik ka bayong em ngana ong ipi wat ju mundur mo wal da pi job na syati syatan ju pina ka ko sensi jong pi ru tip ka ba dum ne ka ba syai ngin tip tang batang ka wei hakmat jong ka perthai jalan me khalia dia naik pelerannya lah dia namar ba ileran mo ileran pidei ki taki dekot jongka isi barim pibu jengkeli den dawan da ka isi ke bathamai manta pibu jengkeli hita piki kita ki IM ki barim la ni si IM barim pibu jengkeli ya kani ka isi bathamai manta por sukonsil tekan don jungmon ka pede ka ba phi ale akapor ba phi don hak taka isi barim hibu jingkeli no hato fimbu jingkeli la dia na kani ka daw ba menta ngang syukuran ko tangkat tu kanang ba indup sngutu mo kantam ya kitu ki MDC ki barim namar kalong kejil eranya kemat jong ke pertai mi kalaya kumno meli erany mo nga perkhat dia kumno ki meli erany hakapor ba ki syong ha ka syuki hakpor baki don hakapor kim pen iri kini problem menta marsia du bor tip di benut ya kato kajing yo nong joki ni balik ilong klebe kumni long tik kum baki tap dal di na kani kada ba nga super hat kumni ba ni tip lano mo banda di badon nga por su konsel chate ngan ong be direct ngan abi nokot ngan reply bingo kumna pibu jengkeli no bana dei badan ngang to po jong ka isi batmaya mo jo pibu jengkeli no an skuli bidera pibu jengkeli no ya ajuat mafi ke ya kata ka ba fi keli juat mafi ndrei ka bhahi ba kani ke isi batmaya menta ka jai namar beli wat benia syua ki trekam kumno kile kumno ki non kam kumno ka pisa ka lechano di buat benia kita dalam satat kumbatat dokter kong tangkata te kamu padon kena ke syuki ni padon ke syukiru tat kumbatat dokter kong kumbasang dokter kong tu ha ketanir tat kum tu kenang bahkan ye pekman dia nak kata-kata ongang ong ipi baru ke kon ke bini trap